Patrick ya MK movement ubwo abantu ba Ankole bari kwetebekanisiza okwakiira MK movement everabir na mushanji byo kwezoko omurka bohe dero 28 akaza omurimbara Bwizibwera bikirize kwatanisiza hamwe kwakiira Geno Muhoozi kinerugaba abo kuba abantu aba ba MK movement icyo kubanza noreba tuba kutana na ideology ya NRM hati kandi itwe nkaba NRM ekibire nikiburamo no kumobilizinga abantu abato bakitegereza ideology ya movement mwena ba MK movement ubwo umurimo gubariyo no gukora n'umurungi munonga kureba ngo mobilizinga eminyeto abo ko beminyeto nubo barukira kutwarwa side zezu kwakanisa movement bakuboreka ngo tine cyo babakorire kandi government ine byeriyo nekora so banywane banje mwene abarakunda Geno Muhoozi kinerugaba abarakunda Uganda abakwenda ngo Uganda mbwe zombuteka mwigane gende mbisho His Excellency the President yaiza kurugaho mwijize beryo mwakira makuru marungi gakorwa Geno Muhoozi kinerugaba omukoro gunuguza kuza Bwizibwera bitu nihija kubaho okutongoza burungi bwansi okutungura intaranta zeminyeto hamwe no kwegesa eminyeto okweyihomboro omu Bible Yesu yagire kwija hakabanza hija Yohana Batista owizire kutebekanisa omuhanda go kwija ko mwana hati twabanyabwizibwera tuturinga ba Yohana Batista mwene imbete mwena ngo muje tebekanisa kwija ko mwana abo kuba tarozo warahanga atarabiro wa mwana Honorable Michael Mawanda omwe ahabakachiko akarukura MK movement nagira ngo Geno Muhoozi kinerugaba ainentekateka yayinire abanya-Uganda package yayinire abantu cyo kubanza izire kubahumuriza ngo ubwire ko raye bwashireye NRM yagira ngo yayemerera takateka umwirima gwo bwebembezi agira ati standby generator ho amashanyarazi gari amakuru gargaho amatogarho obutebekana no businge nedembe nibizagumaho kandi bizagugenda no misho nabo cy'abantu mwena muhumure imyetabinire program iyo kutungura entaranta zanyu yo kushomesa abantu yo kubegesa ubuhingisa kunenga bakundi ihangari ya umuntu wana kundi ihangari ya toki besete za government wana kundi ihangari yawe no hagira abembeza bakariyo misho you support the leaders so that tungeye bakweta ngo good service delivery so tugambara abantu nishomesa abantu n'imyoga yabo kurenga abantu babasogendo misho hamwe na development tubagambara PDM MK movement neza kugumiza mu kwetorora ihanga ryona ahabwo burungi bwa nyensya ya Uganda Gashakwa Sheikh Abdulatif